Kubor nakaslem jong unongsan hima. Dakis pangut kisamla jong kaseng Kongres. Henne kasngi kilalet ban IT ya kisithi enok kam ha office rei kam jong ka Kongres ha Kongres Bhavan. Which we love the most actually as a youth Congress worker. But due to the sad state of affairs in our state, we are handing over our beloved flag to the party office, and we are tendering a mass resignation of Meghalaya IYC member. We will brief later. Now we are going to submit this into the Congress office. Nakadaw kajing bangis suntu haka jingpanya dong party kam dong consultation kam dong kano kajing ya menjurlah dak mensim kaba siongpia ni wan banbu ya ka resignation jong ki member jongka Meghalaya Pradesh Congress te ginang ikendu nang desa keman haka kam bangiya hakine kisnan tuan. Thank you my friend. Yeah. Yakane ka kenhun layalam do General Secretary Barim ka Congress Youth Wings Usamla Fernandez Estekar. Habayakren bad unong sanhima ulayat hu baka jingwan enok kam jong kibabun kadai bana kaliang jong u kum unong yalam ulayat hu banudu arhajarsan uladon bat ka Youth Congress. Ngalatray minat kum udukot jong kaseng hadu menta banglawan ban ino yakane kaseng. Ula ongru baka basngausi kalong bangiha banshim yakani kasin jam hadin balathong ya u president ke MPCC. Ngalaong yu u ban penbet yakani ka kenram. Henry ngausi banna kaliang jong u president u klemshem lakhan. Kamas resignation menta kadai ba yang ni ki youth ki bala trei la slam haka youth congress ngala itu menen nadu arjar san kum kena pule ngala don haka youth congress haka jinsha ngala join chua haka party congress ban haka youth congress dan hadin arjar kadwai kada ngilas dang gajing yai nanti jonga haka youth congress badha usnem arjar kada bangi yele ka election jong ke youth congress ke banengkong hari India barok kawe bad haka state jongi ngalayok ban simenta haka ta por ngadang dei u primary member jong ke boot level jong ke motion road constituency ngala 3 minit ngala 3 hak ya keseng kongres hadu kini kisni tat hadu bangan dari sign oh daka mensim ke bapang ke basiosi ni haban sim ya kena sinjam tung ya presiden ki klam konsol hadin kataru ngala hadin bala tung ya presiden ngala ya kendu ya i hadin lais ni ngangong ma penbaik ya kini ki kundrum kendram jong ke parti tong ini trilang nomor ba haka arpulai ladangi don kejing ya trilang ni inpoi syakatong Henry Sensi kipor kilaya Henry nakaliang jong presiden uklam simla kok lawe ya ki frontal wings baro Sensi banyu i yakini ki state affair te yaki kiwe pat ngin sakran sibit sha ke press club lada kal bat lada umdai ka press club ru in pentip yapi bahaya ingin ai press briefing sibit kublai sibun kenapa bawan summit ke destination tersebut wan summit mentah ula ya bun na situ ngi klam thok serial number te imat ndak di blok EU
na Jaintia, na Khasi Hills, na West Khasi Hills, na Southwest Khasi Hills, kada itang na kya, ri Khasi Jaintia. Kini. Na Jirang Block, na Jirang Block rung idon, na Umroy, na idon ki kibana Motion Route,